ازاي نفرق بين العجل البقري والعجل الجاموسي، وكمان بين الكبير واللحم والصغير. الكبير واللحم الصغير؟ في ناس وبشوف بعض الاماكن بصراحه ما فيش ختم اصلا، لا ده اهم واللحمه حاجه سودا، الختم. فيا ريت بص نوضح حضرتك، للناس. اهم حاجه الختم ده. ده ختم ده اهو ختم مدور أهو. مدور ده صغير، انا كده، حاليا كل لحم اللي عندي صغير. صغير. ما شاء الله. تمام. كله أهو مختوم، الختم أهو. كله مختوم. ده اهم حاجه الختم ده. بالظبط. ايوه، بص انصح حضرتك. الناس يا استاذ محمود. الختم المدور ده اللحمه الصغيره، ده ما نقدرش نطلع بره نذبح بره السلخانه ولا او يتحط نخرج الختم ده. الا الختم ده لازم. الختم ده يعني هو ده مصداقيه الشغل. الاماكن اللي اصلا مش موجود فيها ختم خالص، ممكن وعليها بص بقى، اقبال وكده، دي تبقى لحمه ايه؟ مش عارف. انا بحاول دي اجيب لك أكيد مثلا بره حته السلخانة. لحمه، انا بحاول اجيب لك مثلا قطعه لحمه ما عليهاش ختم، بس انا يعني لا، ما شاء في الله العجل كله كله عليه. بصي، العجل كله بيتختم. ده بقى اسمه جاتوه اللحمه ده بقى.